Egunon, Esaka. Buenos días a todos. Buenos días. Menditarrak. Mendiko jendeak. Mendikoak zaiak. Menditarrak. Hombres de monte. Inglesez ez dakit nola esaten den. Mountain man, right?
Bueno, beste xarma guaio. Era badaki hori da. Porque no me hace
Baina, esakama nahi gaude hemen, berak esplikatuko du zer den kantua. Zure kantua beskatu dugu. Bueno, abestuko dugu Euskal Ship Company da, bada elkarte bat, Euskal Herritik Ameriketara joandako artzainen omenez egina. Eta kantu hau, entzun ere lehengusina, esatitakoa Nelly Jantzi. Berak egin zuen kanta hau, beraien historia guztiak eta entzunta gero, egin zuen kanta hau dela dedikatua, hemendikan, Ameriketara joandako artzai guztiek. Hauek? Hay una asociación, Euskal Artzainak Ameriketan, que está trabajando en la memoria, la recuperación de la memoria de los migrantes que fueron de Euskal Herria a Estados Unidos como pastores. Y hay una canción que la compuso una prima mía, se llama Nelly Jantzi de Chalat, que oyendo las historias de los pastores, ella compuso esta canción que se llama Euskal Ship Company y está dedicada a todos los pastores americanos. Pero en América no. En América no. Esa es la vida. Thank you.
Ay,
Sola
ondotik, ja emakumeak edo gizona daude nagusi. Beraz, guk kantua eginen dugu, eta lala izanen da. Emakumeak eginen dute lala, eta gero gizonet. Hemen ikusiko dugu nor dago nagusi, gizona edo emakumea. Entzun? Gizona prest, Ahi bai, Bona, ikusiko dugu. Ahí vamos, saca guay, Se va
América.